Whaftaila wale atua. Mātou sauni e whalongolongo I lawa fionga. Ua mātou I loa ma malamalama o mātou o na o ni mea whainga nuenga lava. E whanauna watu o mātou loto I ate oe anganga pa ia. E le ngata I lo fisoaswani mai I le launga ino la upu. Ia e fisoaswani fo I le whalongolongo na lau e kalesia. Ia mātou wō ma se au le lei mai ate oe le nei a fiafi. Ta apena ai o mātou tangata au auna ma le aluanga I luma mo lo fina ngalo. Ia so soani mai ia I ule nei tau mo whainga I lo lawa suafa I Yesu. Amen. Ia. Whakalofa aku ni ia fiafi. Ia tatou ainga lotu. And I just went and stand out there and whalongo aku liko ulu mai ki munga. So se ka whaia lai whaile la unga ia. Fe ka uia uma la unga, uma marikimu, ka ko wolo whare. Wange mange wa uma la unga lai ki munga wafoia ngai al susu ale I lo wa inga ngai po. Amen. So thank you, Pastor, for the opportunity. And taile au na mole avangoa. Foi mai a foi au wa isi tele tunga tele se avangoa mo ngo fie. Yo. Ai fa taile nei fie fie, nei avano. Ja. Ole masangia la tonu nei o Samoa. So se kei mea I ui foi se tangata I lumo lako fali. Pe lui fo faa I le kai au, pe ui fo le uli, pe ui fo le fiafi. E ta tau wana wala au aku seisi ai, amen? Ka kou ia nga ola I fo Samoa, pe o ngai whanga, ngola ngai whenka kereng mo mlamu, se wakule. Pe ke sa fo I luma, wala ke alu I sau fe au o le aso. I luma se fale, e ka kaua nga wala au wakse, ke oi wa foi o fale a Samoa, yaso nga mo meu fale o. E lengi wall fa pea. O e whakamilonga fale, ke lo me kupu luma, ke lo me kupu kua, e ke lo me kupu la kua vale, ke lo me, why, everything is open. Ai e foi la stangata, sa vale I foi luma, ko wainga. E masangi nga wa, e ka kaua nga wala au e sisi. Ole tele lau taimi ala nga wala awil tangata. E ka mo fai faafe mai. Amen. Ke le lola po fai al mea ngai ke mingei. E ala nga mangau tangata le wala awa tu yo. E faafe mai le tangata lea. Se ia fe mai se fai si ngai pu vai. E kusape le ingi vai ale ainga lea e wala awa kwae. Sumaya. Ala nga sumaya se fai si mea tau sami. E kusape le se me ai la u wala u ku nga kare suma ye se fai se me ka sambi nge fia fu sa fo la uli. Amen. E kusape le ngi vai pele ye ngi me ai o sa ungia e wala u ku asia ole masani ole me u masangi ai. Silanga ele fai fua tangata Samoa le melea. E ala fai ole me ua masangi ai. O ile me ka ole ola felo ai. Vanga ka ole ai ni misa ku kopu Samoa ya so ngai ko ngu. Amen Samoa. Ai se ala pe e felo fangi uma ngaka. I don't know po kupuanga me wa ke minge wa le majority o kanga Samoa mai nga Samoa wa fai fale palangi. So asavali for la ule ko fo ngo ko fafo. You see what the outside can bring into your culture?
Wa mai le whapalangi ma me wa kipi ai le masangi ma le mea ola ai tanga ka Samoa. O inga kupu ai le ola whalufangi o tangata i te tonu nu. Nga iai le me ka ua le vale lei. Awa o singa ipukia, ma singa kok Samoa, ma singa koko laisa, kalkalangoa, umaya le mea nga le fia ai. Awa songei, ua whainga kau mea nga, awa, wale ma, na wale lo mai le kou steak le wailanga lo, whai le pongi o le whale. See? Ngai vai ang kwara ia sika kala lua ku o fia ai, awa whainga kanga, wale se me ke pupole ai, wale le lo mai po au mea ngai ai. Hallelujah. Yep, la mga kalapa. Lua tupu. Ai o se. Ke lua. Palengi leil mapanga. Ia sangi. So, tatum ta upu fol taiao, there is no God like Jehovah. O mea ia nga tau mawhai ele sei e whai loa. Ile au Israel wia wa foi kuo lako wolanga. See? Le mea len tau mawhai i Elisea e whai loa ngata Israel. La wanga ia ngo mai gau mai ele tua mai ai kupito. Nga whai loa i ele tua lona matautia. How mighty he is. Ya lela wo mai wo ngofo I kongu le menga ka penga le tua. Nga fai mai le tua e kafe ai le swasusu ma le meli. Ola ia ngofo ai ma kou ka puai mai e tau. O le tua na u mai o kou mai o e kupito le mesa o tau nofo polonga ai. Saula yo il sayo tangata le tua lana tatu falongo ai ile taiao no God like Jehovah. Hallelujah. Kids, there is no God like Jehovah. And nobody can do things that Jehovah can. Lord chupulo no cha upo fa. I would like for us look at the verse 8. Ole tatu palkalafa lea. E whaunga umar palkalafa lea. But, au te mangao, I nei e fiafi. Tātou whai tau whatasi mai ai tu Samoa. I le whai upu e iwa. Ma le whai upu e se furu. Ai a moa sau te Onga e fai tau le palkalafa atoa le fai upo e vanu e whangata mai fai upo suma fitu. This is one of the miracles. O le si lea wawenga na fai e seia ili tusi lea nam ta upo e wha. Ai la tatu fai tau mai ngao ngai fai upo a ia. Ili fai upo e iwa, ma fai upo sifulu ne e fiafi. E tau whatu esi na manatu mo tatou ne fiafi. Fai upo e iwa ma sifulu a fai umoa la tatu fai tau whatasi ia. Whai atua I lea o ia I lona tane. Whauta mai. Wou I loa o le tangata pa ia o le atua le nei. Lea aus. Ia tā whaia se a whiawhi I titi I lunga e whai le pā pui pui o le whale. Ia tā tu wai se moenga mo ia. Ma se lau lau. Ma se nofoa. Ma se tunga la mepa. A sau foi o ia ia tā ua. I le alu wate iai o ia. Amen. Tele ia. Vaenga ma. Ngaluenga na whaia e Isaia. Mo tātou whaitau iai ma tātou sa ili ai tono la fionga le atu. Al par kalafa lea, mal tusi lea.
tu sia tu nem tau pui fa luol tupu yai ni mea o lo tau fai le tu tau mai e tau mai a te tatou e te tau na tatou wola ai ma tatou sau ai ma tatou wana ana i fai il me mo le tau fai ia le par kala fa le tau mai a te tatou o lo fa lia mai ai le lo fo le tua na te tau sia ona tangata pe matua pe laititi pe malosi pe mawoa pe mativa oi foi lea e faali mai ai le nga yoi mai o le tua i ona tangata o e sava vali i lona alofa tunoa o i foi il parkalafa lea o ile tusin nei ta upul nei o lo faali mai ai le taua o le fatuotua mo tangata uma e tu salava po le ale tūlanga o lo iai lo soifua i la langi nei o le sfoi la mele tau whaim sa upu le tau mai a te tatou mfaali me te tatou e whaalia mai ai le whataua ina o le whatuotua e ala i le tau longolongo o mea ngā lea yali mai i le a moso kai mi mai whaikau o ngai kau malama le mea ia tau watu le whiawhingei whamai le tala tuspaia sa iai le asonga nga sawai nga ui mai ai e saya e alu ia na malanga e pakala fole la tau whaia e Fama mlama tule fiafi. Fama ila ui mai ya el sai lu malo fingelea. E fai upo valu. Manga ele upu nga yai. Fai mai sai yai se tasi sao tamai tai. Ole fa fingele le kau mai. Ele nga o se makua fa fingi. Ole wingo lo upu le sao tamai tai. Ole kamai kai makua ka. Ole upu palangi lo ka fa le prominent. Olona winga. Olona tūlanga i te tono le mele ngofoi e aloa ia tangata. Eleo se fafine whakau whai foi. Eleo se fafine foi e vai ma walalo iai tangata. Ale fafine e loa whai lona tūlanga fafine. E ui alao la ke leo kisi whamkalanga i fafine. But this is generally mo tatou uma tāne, fine, mawhanau. E whangi tangata main character i tala lea o Elisaia o Kiasi o lea tāne al fine lea ma le whawhine lea. O le parkalafa lea sa whātaua ina lona tāua ono le ngai o inga ma le mawhauwhau ma le ngai o inga a le tina lea ngai tau mai tonu i tala lea. Whamai la tala le tuspaia. Whamai a o iai. O le malanga, o le mele whai malanga ia tangata nei se e malanga mai lolo i le mea tau Israelu. O le whainga malanga la lea e ui lungo maunga ma wanu. E masangi a langa whaalua ia Elisaia na malanga ia whātālai. O lungo le mele e alua ia Elisaia tālai. O Elisaia, o ia o le profeta i lunga ia Israelu i mea tau Samaria. I vai kai mila ia,
我嘛挂分个看我来出为才米啊我这里正在我什么的在做弄啊发来做来没来啊我也来做哟啊了分嘛那个买买个比错我ngalo我应啊我ngalo发做弄啊我ngalo也做啦风哦我ngalo没啥子财务诺啦也下我们毛正在我们毛正在那个我们一了没当我来做没我外面风See new things that they haven't seen when they were in Egypt. Ese foi lá ko vai ila taimi wa yai I wa vai lo inga Israelu. O le kele o mea ia isingu ia ku au kafa mai wa fa ko singa mai ai. You see what new things can do to us. Some of us, we don't want new stuff. We always want brand new things. And sometimes, Elaila se me fai ngai le okio ainga ai okio ka ko nganga ongolo ka ko ngau I me fou inga ia fa fia inga o tatou tangata o le fai nga I ko silinga ngam ka ukia o le mela le alua ia sai ia nga fai nga malanga I kala ia o mea e iai ia ai le tali tonu le tua Aui maila ia sai ia lulu ngol mela o ai vai sai minga la talata yo le vai Samuel Kalaya It's the northern side Aui maila ia Elsaia o nga saula ia Kolosi mai le nu le tau sunema Au saula Elsaia Elisia so ai fe kau ia ma le finga la savat Famanja tus paya ua pulu nau le upule fanga mai ua pulu nau ole upule le pulu ngau em fayonga ka ko fa ngai le me ka ole fa malosi mai pulu ngau se ya fe mai se fai sa me ai pe lo kala le ya ku le mkanga ka ku afemaya you know manga ya lali si upule fa me kala le fingi se tangata o le tua e pe se tangata o le tua tangata le O le vaai ale tangata fatuotua nga keiloanga me vapea la le vaai le finge la le sau le ngai ka malo aso mai keimi e sau e alio ale ia se iso fa yai afemaya se fa singa me ai afemaya se ingu singa I puvai le ai lango o le fafinge le o le vai le ngauanga pakalai le fai le perfecta and most ai ta to ona I loa mana onga tangata le tua langa la leo fale ngalo ta tu vai ele ma fai ngo fale ngalo ka ko vai pe ale ai se fa to tua to tonu ya te ta to Lengo per kala falea o le tau mai ai tei mi fata si ai ia fa finge ia ma tangata ia o tangata ia tau o tangata tali tonu ile tua e ai ke mi la ko ki fa si ai la ko ke au winga e sound perfect ai va ku se upu e fa malo si ai fa to tua e kalesia o menga ala inga fai ka ko mafukanga ia saka kasi Lango ile e fau wai lo ka ko wola fa tua ile tua o le menga lai
nga fai tato activities e au ina ile fionga le atua sometime ila solulu time of gathering e mafutai e ke sawai sei fa malosi sei fa fanga awa ka ko ngaluenga ele ai se fa fanga yo ka ko wo fa lenga ele ai se ka ko kaimi ka ko ke focus ai i se upu power me fa ngaluenga ia ke ka ai for ke mi manga vai wo ngaluenga ala menga ngalai ngai lo tinan nei e ia le manga ongo tangata leo le si ele sau tangata le tu fa mai tina e ia singa me ai. Can you say amen? Ele ma fai lo tato longa le ministry le ka ko ki ai. Mamanga ongo le ministry le tato te ai. Pe ale malosi lo tato fatu tua. We can only see that when our faith anyway, o ka kum ka upule kala ngoi ka ila fia fingein. O ngal wenga fa Christiana fai el fatu tua maleanga lei. Or ministry of faith and hospitality. That is our message for tonight. Ministry of faith and hospitality. Ongal wenga fa Christiano e faya ile fatu tua male isi melenga ya ile fa ka ingale ile kako wanga ngu ka ko masangi au ka ko yai Samoa langa fai tangata o me ia wa mo yai ta to fai au ya sa vai te mi fai na fai onga tu spia fai e wa mo yai a mio ai ta no lai tangata tono nu ia tau fai yanga le lei ai ao na tupu le fatu tua yo tatou tangata tatou te le tau fesili po le alma na onga o le kalesia. We don't ask, we just do it because our faith shows us what the need of the ministry. You know, sometimes we ask too many questions. We want to know everything. Why is this? Why is that? I'm not saying facility, but when we ask too much, then we. You know, faya mo masangil me leo ki ave upai. There's a Space Needle. There's a McDonald's over there. And every time I go on my break, watu onofo maista ngata ifafu ile fai so ko tanga kay Congo McDonald's ofia I just go straight in and buy them a meal and bring it to them. I don't have to ask. Au sau voila ai mo sau chip voila ele mai kangaka ai ese oku masanga sign. And I just throw my window down and I just give it to them. See, I come to the point where I better stop saying or ask questions. Because it's a tayalo mafo le melang fo fanga Yesu le limang afe. Fa mai wa sila fia Yesu. Wa fia ai le limang afe wa walu la so atu de fo Yesu ai. Ela turia Yesu alu ga. Instead of trying to find out what's going on over here, let me know what I for my challenge to see for my
Ngal waku le kasi sofa e ka mai kikile sa malanga lunch mai kala Yesu, that's good enough. I think the point la kong fa waku le fiaflinge. Fatanga le fatuatua e ka ia lo ka ko vai. Fatanga le fatuatua e nga lua yo tatou mafufau mo tatou loto. Langa on fenga malanga le ano soi sa ele fengo fie. Wasonga ele ingi motel 6 point motel 8 point motel point ya ilunga la wala el waku da wanga ma afe ma loloi ma faye shame ai. Afa mai au fai pe ma sangi el profeta ona fel mai la la mai ngai lo le finga ngolo fatwa tua. There is a need. Ngai ai le mangonga aisa ole ma lo sul fatwa tua langa e ngai yo uma tanga tuma o yai le fatwa tua ina ye fatino le mele manga ole tua tatou te faia. Hallelujah. Aku kala lumku. Olo lisia so. El me fa ko il fingele. Ele nga o se makwa finge. She's a woman of character. Before I want you to the sequence of events. Ele mo mualu le finge kala ngoi olong kodu ngau mai olong mangaku. Ole menga o soi foi aqui essa. Langa loia. O tangata ole atu ole. E manga o mil tangata ole atu ole me e mo ai mama lolo ai. O soi foi le olong mangaku. Olonga nga lea. Ile nga wenga fakala ile foi ele apus ele perfect. Kako mele foi esse masinga uma. Ole la for kako kupe alu yo kako mission. Kako kele o yo le mission. Ole la for tatu selengi. Imagina te just tatu te sosoan yai. What happened here? Ole sosoan ile ale finge ile perfect langa luang. Ele alwe karai. Ole nga yo ile mele lei e sautanga tole tua ma malo lo ai ma moi ai ma ai ma inu ai. She is a woman of character. Emma Faulelei. You see, take over Yatitato. You know, on Fatu Tuelis, me for Quaco Falongo Yai. Masalo teacher pastor il kele wasum ma mensen came if I yanga onga ma fa yanga launga cuz is a need and is a must so sangata lu la tua fa mai dus fa ya et tau ona ia fa tua ola ngonga yanga o ifultina ya e mana tu isi tangata Tustala. Ole finge for Ilea, she's a very wealthy woman. They live a good life. See, she used what God gives her to contribute to the ministry. See? Aluloi lon tolua. Si il melia le tau mai ele le falo fangi lungari ilea.
ele ngata le ola fel fani o le fafina le malantane au I le tau mai ai le falo alo o le tinal nei I lana tane alu lo I e fai le mele na manao ai au alu mua e tala no I lana tane sei fatanga mai le fatananga mai lo le tolua e fai ele mele le yo le a fai yo kelin kemi kelo femi sai ka ko yungari ele fa nganga ele finge nga mga kuya le wo so ele fa nganga ma el china ona langona ia no so I fo nga ma fo fa mo lo loto e kan fai e overpower ilon to lua lango tatou china istemi e wa sai fo lo langona le leo tatou alu lo fai ai le ker ko lua is a sign of respect to the position of authority. The position is a position of authority. It's a tono wainga. Yeah, to tell it tatou tina e manga e oso mai ai langonga lelei e oso mai ai me o ka koma vo fau al kamaia na lango vo fau mal fanga longa fai mele but awanga ngalo ya tatou tina let you te fatai sai o samai to tono la inga o ile lo mai ai le mele fai mai ai le tala al tu spai el fanga fo mai tama lofa ila wava a o tawava yo to sta yo to tani le ai ta fai vatu le mele kupu I tana le la ngale la ngona sina nei la ngona le o nga wala yo ye fai au fa ba wala loi fo ia o la yai lo na tolua o io le pule ma le tai tai to tono la inga ke loi so se kai mea ke lua ngā lua whapengai o le maa ngai ai o mea ke lua whaia ai ke lo foi laoi e le ilonga ka le whai ko kasi o mea ngai whai si langa o le tangata whatua tua ma savali le whatua tua ma whaia mea uma le whatua tua ka kou ke ai ele file mu o le atua I mea uma amen me le ska pakki ni fiafi hallelujah yeah you know vai lá ole falele melenga manga ole finge fa ele se mela kiki ele se mela kiki le mela ole fa ole petition con ole fale fa popoli sportu ele ngaka ele faia o tu fou tu yai mal mo ngafou mo nga lai mo se si mo mo fou tuanga mo tatou a tatou faia me mo nga luanga le tua faingi me fou ai wangi mai me fo la iwo o le vanga la gure kaf ka ko mai le ia fa mai mo na tu fin fai se mo nga fou fai ma se lau fai ma se ngu foa saul ka maloa le nga tena moe ai ngofo lu fo e ma futa tu ile tua au mai ma se la mepa wai vai ke lo me ia fai ai ole fa ka lu moenga o ka u ia moenga vai ka mingai ka ole lau o ko ka ole fo o ka fe walu wa ngo le ko ni ka ole moli ai le ka udi ai le ka ole poku le fai ole me foi la lei ai ele sai mama o ale fine o me ia ole afa nga ile mana onga le o me na fa manguia ile tu la inga you know fa love you me leng struggle gako o me mai le tu e fa nga te tau ai ese me ia fa nga I tangata can you say amen o me nga mai le tu e kongelo red fa ka me ai kongel pile le wila malvai fa le fulwai oi e o mai fu le se me fa fulwai
Walu se le kupe. Anga fai mai lo tato wa le tango lima. Ai sia. Share fonganga. Share fonganga. Le fingela le. O mea yenga whamang wia mai ai le atua. O langa fiso suangi le kukongu. O le ministry a perfecta le fai. See? E le ma fai o tato loangam. Mana ongo le ministry. Pea le whale nganga o tato tangata. E le kau fai mai le ministry. E ni le melea. E ni le melea. E ni le melea. E ia kongolo ai. Amen. E le kau laku seisi whakua koe. E ni le kongi o le wila. Ngā eke e loe kau kongi. E ni le kongi ngol vai. E le kau whai aku seike. You know. We all know. E kau kongi le vai, kau kongi le wila. E kongi fuli vai ma le wila ma la pisi. E kongo le ministry. O le whaaka wainga. O le vaai ma le iloa. E le tinal nei. O ngā iaia lako kaimi whapikoa. E iaia lako kaimi whapikoa. E lako ke whapokopoko. I search for a word and I come up with the word Prius. Lona wing o tangata ia. O tangata ia la tau te tū mau i le tali tonunga. Nā o wina i la tau. Ki ngā la lea. O le kaliko ngunga lea ngā wa o mai ai. Lea tua li kaimi ngō mai. Lea tū mau mai ai o mai ai le teimi o le saia. She never gets away from God. I say, there is no God like Jehovah. When we go through issues and problems, then we find we're looking for someone or something to blame. We're looking for some kind of excuse. But don't look too far, because we are the blame. Famainkala kus pa iyon. Wa faila mamasang ia perfectangi. O nga sawa malolo il motel wa umang sang il fingi. Waila wa faingo feel wa inga le ministry. Langa le wa sau tanga tole atua malolo ai. La kulor kala el saya. Ilanga ono kiasi. Ole ai se me kaun ka fai mo fingi. Ya. Fa kulo saya ya kiasi. Alu fongo sa. Wa kulo le fingi ya. Fesili lo ya el saya tina. Ole ai se meu e ka kaun fai mo o leo ma wa ai lo kinga inga. I ngei sau ngiunginga ma ngei mea wa umanga e whai a moi maua. O lea se me kau whai. Whai aku kala e saia. E te tau e ona whai loa i le tupu. E te tau e ona whai loa o ngā ruenga i o i vai ngā au. Au tau ole, ale malo. Ke ro kala le fingi. Ua ngā oa ua stangata. And enough for Motangatan. This is a very dangerous moment here. Langau I. Ea makang whapea mai ei mori ia garo. You see, when we do something good for the ministry, when we do something good for God, we always want to be on the spotlight. We always want to be recognized.
It is a nature of man. O le ngā tūlo tangata ia whai loa. O au ngā whaia. O au ngā whaia le mea lea. Lau siri mai tanga, e fia whai loa i le tupu. I lau ngā ruenga leile ngā whai. E kala tina. Le ai. O awa ia wana o stangata, e au mau tangata anu. O i lau a whai loa mai e tina nei. Ua au mali e ai mea ia wau mai e le tua, o te au nai mo ia. Peo ke ngofo i kua maunga, peo ke ngofo ko ngā vau, peo ke ngofo i ngā ka, ua au mali e lava, i mea ia wau mai e le tua, o te au nai mo ia malfa mauni. Langa iei le kei, e a maka i o ngā kākou, ngā sau sisi, kau whai sisi, se whawhi, kai ari imsu. Ke lo le mea fwoi le ngai whaia. Ua ka kau a ngā whai loa, ko miki, le mea le leile wai whaia. Io ngai ngala le mea ngai. Ngai ngala le mea ngā wai le koi fia, a ua ka koi fia o mai lunga. There's so many things that we've done for the ministry. We want people to know about it. Kako ke mga o nga whai loa ku tangata. Kako mea ia whai i. A whai eis, nga spēringa se kupe ke le mo nga luanga. You wanna know. A o kai me, e whese sea iai, iai lone la ia o au nga whai al mea nga. A o kai me ke loa misai, vai o ko wai nga whakwa mai ngai ia. A o mako nga mako ia, malea. A whamatala tingal nei. O a uanga o stangata. O ke au mau whakasi molonu. Ua mali e le location la iai. Ua mali e lona loto i whamanu yanga le atua i lona ainga. O mea uma ua watu le atua. E na te toi a watuina foi e whamanuia mai ai le atua i stangata. Yeah. Whakua umangea kua kako Thanksgiving. O le aso e kako ke whawhataia i le tua. O le aso foi na whailonga inga e Amerika e malo loa i te lo te ngata anu. Malatou mana tunatu ai i le tua malona nga le lei a te tatou. Awa o talaanga o le nei aso, ma le ruai aso. O la waenga foi nga mai perkangia. O tangata la nga mai perkangia nga o ese mai perkangia. Nga o ese malako mga o nga i fio mai Amerika la ko ke ngo foi ma sa loko ai ma ka po yaku mola mola tua. Langa wala ko lo foi i to tono le malo perkangia. Ua fisa sai le faingo tapo inga tono le malo. Nga kangu mai la fainga malanga lea. Ile wai kemi wala kalaka kemi malulu ila tunu nei. O tala tusia la e ova male afa o tangata ia nga o mai perkangia. Nga feoki le winter mo muai i Amerika. Wala langa feoki, wale ai se me ai, wa uma supply langa mai, le ai se kei me koko ai ni me ai kei me le winter. So a lot of people die during the first winter here in America. O tangata la ia na te toi ai, inga o tau sanga fou, wa umatu le malulu, o mai le matau mawhangwhanga i le spring, a malonga koko ia me ai. Inga wall came to the fall wall came to Shenselenga. O ingala le ulu wai Thanksgiving. Nga fai ai whaftai. O ngai manga kuai. Le lako o mai o perkangia. Ma le mala le nga kupui. A le o whasa winga le tua latou. I le ista o tanga nga soai. O le aso ma taimila na tatou te whawhitai ai le tua. E ala i ana whamanu ianga. Awa nei o tatou manatu ma i whamanu ianga le tua i o tatou tangata. Awa ona se ona tatou whangaina.
ia whamorianga le tua. E a whaina lau tangata au auna ma lau ainga. O lea lau o tātou wanga i atu nei. I le teimi o le fōai. O le teimi fōi le e avaku ai lau mea lofa e mai se mea lofa. O le whaukuanga. A whaisau mea lofa i tausanga nei. Ia whai malo loto ato toa. Whai se mea le lei ma le ato toa. Whai se mea kei loa. E ma lie ato toa. Ele loto tangata lela e whai eisi mea le lei. So many Christmas that we do presents and gifts. Ia whai loa kuai. Lewa ka ko mai kisimasi. And some of us, when we do gifts, ai longa fia ngeri ngola le lau mea lofa. Io e alanga le fia nga se funu ka alanga ka nga mea lofa. And sometimes, we try to buy very expensive things. I mean, when we do something, it has to have a meaning. Ministry of faith and hospitality. Oleanga lei. Fatua tua. Maleanga lei. Elema fai. O nga yanga lelei. Pa ele o savali fatua tua. O lo tātou o langa fatua tua ele atua. E a tili ai. O na tātou whaia. O mele lei. Ele ona o tātou la. Si alisi ngā mea ngā whaile. Her motive was not for her to be recognized or to be praised. O le mea lenga whai al tinalea. E leo se mea ngā kau ma whai ia. Inga ia kau le lei ai ia. Ma lona tō rua. But they did it because they saw, they knew what the ministry need. Ngi kakakala, ngi ko inga. Ele alu ska vali. E sa vali. E sa vali mai lo. E kolosi sunema. E alu ngai oi Carmelo. Le mongo Carmelo. Samaria. Ole mamau yo mele. Ai ui lunga maunga. E alu nalo vanu. E vevela le tau. Ele ai se mektano e la ku malolo. Fakau mai se Big Mac. Fakau mai se meng. O ko ele me va penga. We are getting to the end of the year. What tatawanga yatu fai ungo tausanga. Some of us have gone through a lot. And some of us ele malie ga ko meio o mai ele tua. Pole ale mangayol melengo foi. Pole ale mangayol cavale le felwaya. Pole ale mangayol me aile ka usamia ya souma. Pole avo ale kele mangayol lavolo. They never satisfy. They never satisfy because they never understand the need of the ministry. Wa umanga fulfill le kuole kako needs. Le wa umai le kuole me kako ke ngofo ai. Me kako ke fewa ai, lava kako ke lava ai o me ai kako. Still yet. Our life still far away in distance from God. And that's another reason why ngama losi fatu tuol fingele.
Because they have certain days e la tau te mafuta ai. Ma whalongolongo e se upu e au mai el perfecta. E whamalosi ai o la tau ola. Whatu tua I le tua. You know, atonu e vatu le tua se so swani. Ia te tātou ina iam. Tātou whatu ina ile. Le wala aua le tua I o tātou tangata. Ia le upu masangi a hoi a Paulo le Roma mta upu valu luis mwar valu. Ngā lue whatasi a me uma. And that's what happened in here. O ka ngā kaumai ang kaumai li kala lea. They work together. Ngā la ko ngā lulu e whakasi. Ngā I aile maka whaioia e saia, I aile maka whaioia ki ngā, I aile maka whaioia al ko lua le finge, I aile maka whaioia ki asi. They work together to fulfill the illustration. Mele kom whaile tua. E whai loa mai a te tātou. We need to work together. And tātou tula neviafi. Father, we give you all the praise and honor. You are so mighty and so powerful. E matautia ese le tua. Whangai tia o mātou loto. Whangai tia o mātou tangata. Awa mātou I loa. There is no God like you, Jehovah. Empower our vision. Empower our mind, our heart, to see through your ministry. We need your help, Father. Can we sing a song, worship team? I just want to give you just a few minutes. I cannot do that. But if you feel it, if you feel it, I fai wela ngona le fiafil nei. O oia le tangata. Ua wala wina le tua molono finangalo. You don't have to be. You don't have to be a layman. Faya ngai sau. Saulo manei. Sei tatou mafuta tu le tua. Father, Holy Spirit, make me more like you.